Dobar dan, ja sam Makiko. Okonomiyaki je lokalna palačinka u Osaki i Hirošimi. Deblja palačinka sa tankosećem subinskim mesom i brown sosom. U Srbiji ja pravim sa kovašicom i kečapom od paradajza. Materijal za 4 komada: brašno, jaje, kupus, voda, kovašica, majonezu i kečap. Stavite brašno u veliku činiju, pomešati sa vodom i ostaviti 30 minuta. U međuvremenu iseckajte kupus dužina oko 3 cm, isečite kovašicu i propružite. U testo dodajte jaje, dobro promešajte, zatim dodajte kovašicu i kupus. Stavite 1/4 u tiganji i pečite 4 do 6 minuta. Okrenite je i malo pritisnite. Peć također 4 do 6 minuta. Ako imate osjećaj da temperatura nije dovoljna, stavite pokropac. Okonomiyaki je lagan, ali bogat kupusom i dobar je za ručak. Nadam se da ćete uživati. Bilo bi mi je drago da se registrujete i date vašu ocenu. Hvala vam na pažnji.